Minister machon pi Obedo General Elly Tuwmine ichang'weni odiko to wake mwaka piara pichelu ya boro enoti otiat Anga Mati Nairobi Kenya kama kuona otumie ikaramte ya rokwena meto pa General Elly Tuwmine President Museveni owani mon enobela monmono ti matek da jale piti yotij mon kekelo Obedo morwate ilobo Uganda kany wanen matut lokma President Museveni wakati kwere machalo kwena kumo kidong Opako Lyeli General Elly Tuwmine Elly Tuwmine kichwale otiat Anga Hospital Mati Nairobi ni chabeta rio nget kikowen ki otiat nakasero Mati Kampala kituo kansa. President Museveni icheng ang'wen yodiko chon otiero pito pa General Elly Tuwmine kawen enobela mon mauchek dago jale matek pitich mameke. Nadid lobo owani mono Tuwmine oto chawa apawe chile kakaperwen yabichil mo diko matin ki Nairobi mono tieki etuo kansa mamaro obo padano. Eno tirni mono Tuwmine donyo fronasa ki dana mokene maram gen aliba bungwen ima aliba chelmia bungwen ki piara bera bungwen manwany matek ki Monduli Military School Mati Tanzania dok eno bedikin juma ngwende matek loyo migen magatika timune. General Elly Tuwmine kenywane ndapau ya rio dremi angwen ima aliba chelmia bungwen ki piara bichu angwen ki Burunga Matimbara District dok eno kwani Burunga Primary School High School kidong St. Andrews Titovo Mani College. Eno ndonye Makere University kama kwa yelo ko mgoyo chal kidong bene belafony ima liba chelmia bongwan ki piara biru ya biro. Imara aliba jele mia bungwen ki piara biru ya boro enorion ke Uganda ka odonyo bot mon me Front for National Salvation onyo fronasa maon titela pa President Museveni melweny ikom Idi Amin. Kala chen imwaka maulubo ngaye enodonyo imony me enare meneno ket me konyo lweny weki maga mente madonga mene kuti komikani eni. Tumwine oti machero State Minister nyo Minister Materi pila kombe Obedo imwakali bachel mia bungwen ki piara bori ya bungwen en beno Obedo Director General me External Security Organization nyo ESO imwakali bachel mia bungwen ki piara bungwen ya ngwen niyo kere piara bungwen ya bichel obela mitambod President chake mwaka meno niyo we ali bachel mia bungwen ki piara bungwen ya boro. En la mon machon ni beno Obedo won kom me High Command Appeals Committee ni yo kwere mwaka aliba chel mia bungwen ki piara bungwen ya bungwen o chaga piara boru ya bichel. En Obedo kilo mon mauti yu matek loyo man mon UPDF yot moko chek melo Uganda o jung pi monyon moko chek ken mwaka aliba chel mia bungwen piara boru bichel ni yo kwere aliba ki piru wa chel kadonke loyo en ikwi makibolo imwaka maukaroni. Idremia bungwen imwaka ali bario kia beach keme rome me oijinro UPDF dok ben Obedo won kom me UPDF General Court Martial man court padulmony. Inendo apaw ya bichele dremia beach mwaka mane Tuwmine ti Obedo kino mon piadak we angwen mako we wakot bero itich mon UPDF. Yup mokene me yeke mokene me bin Uganda foot piya ketir daki betiro piya lechen lup ko lokman kore loko nge makarbotin chawa kichawa ki wanluo television kidong bene vision group akolo. Pila wange mo chwiny e wanluo television and Sunday ako